Now hiwiwang eina sāya sai. Kala ina kapo chi prohona mi haida. Chiwiwang eina now hi proholi mi kahaina. A ring lakha eina tangda proholi mi kahaina. 1 Samuel chapter 1 verses 19 to 28. Ātam ākhali Hannah naoshum haida chotlāk eina leisai. Chieina ana Vareli mayarnao ākha mi khavai poya. Kala miakha chiwui mirin peida Varewui otram ngatha khavai chigatrada TUINGASHIT sāya. Varewui lukhamashan mangā eina Hannah kapo hortsakta mayarnao ākha sampanga. Jinga nui lakha Hannah Vareshim kavala ngasam hawa maramva chili mathada khayang chi awi kamataya otsinna da kuya. Chitada lumlak leisai eina akhamang janao mira Samuelli Hannahna nganao kaya. Israel now pingwin zatkana athishur da mayarnao tsingkum shinien hopok da trada khni ka gashung eina ākhlata witarkar khalatana yang sangthei haira da avu avana sheba kasa ngasama. Chitada now Samuel juwe Ātam kara eina Hannah eina akhar elkanana. Now Samuelli Vareshimli kuivada pangmon ilaiwi pangli vahaimi hawa. Ātam chitaran Hannah now katela malay luirang sāya kha ana Vareli ngashit kahaiji makai lakla ngaka. Hannah now kateo Samuelli talak eina Vareshimli vachpam hauki kachi ning mangache lui mana. Vareli ngashit kahaiji ngashit kahaina. Vareli kamina. Varena yang mirada Varewui pangli ning tonglak eina horsang shapa. Chitada Samuel wi mirin peida Varewui shimli pangmon sada otram ngatha kala Hannah lila Varena now phanga somilu shita. Na nakapoji Varewui mingwi wangka maninga kha na khlatawi Shongzā khavai khala. Nana Vareli TUINGASHIT sakhaiji na ngak talila. Shakui kai kalang na kui kai itum psychorally Varewui sokmi tashung mirano. Amen.